Popularni maneken i pobednik prošlogodišnjeg Survivora Vladimir Vuksanović u intervjuu za magazin Story otkriva da je raskid sa Natašom Bekvalac bio plod obostrane odluke. U prvom intervjuu nakon raskida 1,5-godišnje romanse sa pop pevačicom Natašom Bekvalac, maneken Vladimir Vuksanović ističe da njih dvoje i dalje vezuju jake emocije. On je za Story magazin otkrio da je odluka o raskidu bila obostrana, a na pitanje da li postoji mogućnost pomirenja, mladi maneken je odgovorio da u ljubavi nema mesta planiranju i predviđanjima. Iako ima samo 25 godina, maneken je otkrio da se trenutno bavi raznovrsnim poslovima, od poziranja pa do ugostiteljstva, a uskoro planira da pokrene i posao koji će se ticati i trgovine između Srbije i Australije. Kompletan intervju sa Vuksanovićem možete pročitati u magazinu Story, koji je već sada na kioscima po ceni od 100 dinara.